Assalamu alaikum. Muna Cardiffga keldik, muzeyga kirib ketamiz. Bardığımız iştegiler, çoğu. Muna içine kirdik. Bunday ko'rgazmaga keldik. Muna narsalarni ko'rsatayotgan, tarixni aytib berayotganda Sorry, Mr. Noldi. Muzeyga kirdik. Shunday narsalar bor ekan. O'zlarini shunday tarixiy, eski narsalarni qo'yayotgan aka. Murdagı ulutluq kiyimler o'xshaydi bular. Shunday kiyinishgan o'xshaydi. Buna savatlarla bunday savatlardan o'zlari o'ylab topgan o'xshaydi anglashganlar. Bunday bizning qirg'izlarga o'xshab bulardalar shunday toshqa tamga bosgan ekan. Shunday toshlarga. Bu yerda so'k bor ekan. 900-yillarga taalluq. Birisinden sonra ikincisine kirib ketdi hozir. Shunday o'zi ochiladigan, shunday toshlar bor ekan. Shu eski toshlarni shunday ko'rgazma qilib qo'yibdir. Birinchi o'ylab topgan mashinasi, atarasi shunday ekan. Angliya futbolning mekani. Angliyaning o'zida bir qanchalagan futbolning klublari bor. Shunday yetishganliklarini sirtqa chiqdik. Bunday parklar bor ekan. Bunday o'ynay turgan yerlar bor ekan, jarish o'tkara turgan. Shundaydan aylanmışlardan o'tib Normally the little kids are better than all the adults. We used to do climbing competitions at the RHS Big Park. Oh, okay. Sırtında parkta жүрөбүz. Shunday eski uylarni qo'yib turishunday. Muna eski uylari, murdagi yashagan uylari. Ekataj. Üstün qamış menен tosib qo'yibdir. Qalin qamış menен jamg'ir suv o'tmaydi ekan. Shunday qalin qamış menен boylar kichkinaga yo'l bor. Hello, welcome. Hello. Bunday idishlarni qo'yib qo'yibdir. Mana etlerini shunday asib chechirgan. Shkaflari. So the year is roughly 1800.
1800. And the house is already then 200 years. Тамақ жасай тұрған жері, очақтары, идиштері, екінші этажы. Мінекей қамыштың артқы жағы. Шындай тоқылған ешкі жағы қамыштың. Мансард екен там жағы. Бұл жағы жатақхана бөлмелері екен. It's a bed, isn't it? So they pulled the curtains all around. Keep the draft out. Oh, see them warm. Мінекей жатақхана шу бойдан сақтап қалған екен да. Ушундай бир айылды эле ошол бойдон бузбай ушуну сактап калыптырлар. Бир офис экен бул жак. Мынандай телефондор, кызыл телефондор. Англия дегенде ушундай телефондордон анан кызыл эки этаждуу автобустардан тааныйбыз го. Мындай дарактар бар экен, чоң. Жалбырактар өтө көп. Коюу көлөкө. Мындай зам күйлөр. Бүгүн 6-чы күн эсалы күнү ушундай биздин фермадан саякатты уюштуруп, жумушчуларды ушинтип айлантып алып келдим. Мындай бир байдын үйү, бир байдын коргонуна келип, ушундай 1580-жылы жашаган экен ушул үйдө. Бир үй бүлө. Уэльс өлкөсүндө жүрөбүз. Уэльс өлкөсү Англиянын ичиндеги 4 өлкөнүн бири. Англия 4 өлкөдөн турат, Улуу Британия болуп. Ошо Англиянын ичиндеги өлкө, Уэльс өлкөсү 3.250.000ден ашык калкы бар. Уэльс өлкөсү борбор шаары Кардиф.